byarangiye cyangwa ukanyandikira bebe masasu hasi hano hari abaryamye hasi imirambo hano narahabaye mbere inshuro nyinshi ariko muranibaza ikintu kimwe ese ni ibi ese cyangwa kuri iyi nshuro noneho niyo ya nyuma buri munsi nkabona igisubizo kimwe kidahinduka bino bintu ndabirambiwe ayo magambo avuze uraza kuyumva neza uko filime ukomeza uyireba bayise gute The Old God ni umurinzi wa kera koko waba ushaka kureba filime z'abasobanuzi bose jya kuri Google yawe cyangwa kuri Google Chrome wandikemo reba movie ubundi ukande kuri link ya mbere iri buze cyangwa wandikemo www.rebamovie.com ubundi ukande kuri link ya mbere iri buze ukande Kinyarwanda ubundi ukande komeza ubundi ugashakisha cyangwa ugakanda kuri film ushaka ugahita ukanda handitse tangira kureba cyangwa ugakanda handitse ngo shyira mu bubiko mu gihe ushaka kwidownloadinga ugahita utangira kureba iyo filime ako kanya. Yo son bebe haruri ku kamoto amuparika imbere ambonye yagakana ya You good? Is it? Yeah. You travel? I did. Jano. I got you something. Hari ikintu nakuzaniye rero atembera icyo ngamuzaniye. Oh, first edition Don Quixote. Edition ya mbere ya Don Quixote. Twasomaga Kizote kera sha. You remember Surabaya 8 years ago, right? Uribuka Surabaya imyaka 8 ishize. The guy who hired us, James Coppola. Wa musore bita James Coppola waduhaye akazi wa CIA. Ubwo basigaye yikorera. Afite imfungwa zafashe muri Sudani y'Amajyepfo bafashe n'amagambo ngo ari umuntu wigeze kuba akazi ukora muri CIA ngo none ngo afite kandi kazi ngo ari imfungwa zafashwe muri Sudani y'Amajyepfo ni hano ruguru. Ntabwo tujya dukora akazi inshuro ebyiri dukorane n'umuntu twakoranye ni bibi cyane dukorana n'umuntu rimwe iyo bakazi rimwe ntabwo bongera kugukorera. John Nikis bari kuri hotel muri film bebe back again. Thank you very much. Welcome to the film, sir. Yashano. Checking in? Oui, s'il vous plaît. Baje kuri hoteli. Marrakesh. La famille. Niki kikuzanye muri Marrakesh? Ni famille. Bebe. Hari byanabona abana batonya. Muri hayita abantu bari gupfa. Turi muri Marrakesh. Abonye bari gufotora reba hirya. Abonye bari gufotora reba hirya. We mureke mbafotore ndabona muri ngabo zo bafotora. Sawa. Arabanza reba ifoto bari bafoto yarimo arayisiba nagakunda bamufotora uyu mugore ni muntu ki. Arangije arabafotora. Bagira ngo n'urukundo kumbe yashakaga kwisiba bira bintu mugenda mufotora arabantu tutifotoza. Bebe ahita akomeza imbere. Bebe. Bashano. Baraziranye. Niba bandi babiri yabazaga ngo bari bakavuga ngo bari kuri hotel. Bimeze biti. Yeah, turi muri Maroc. Binjiye mu cyumba. You look great. You look okay. Urasa neza nawe urasa neza. Bashano. Bicara. Hari icyo ngufitiye akira. Niki. Ni gift. Hanange mujye mumunzanira gift mu impano we. No. All right. All in here. Okay. Really? All in. Bashiraho bose barasheta. Bebe. Uyafunguye kumbe gift yari arimo akantu ko kurya sha. Rebe. Hazelnut, not walnut. Black Sea. Black Sea. Rose water. Rose water. Pomegranate ari gufomboza ibyari by'izina ryabyo nabigwaho bamuha amafaranga ari gufomboza. Eastern Turkey abiguyeho nukumuha keke akayirya akakubwira ibiyikoze yavumbura ibiyikoze amafaranga bano bakayarya nawe baze bagoye keke bakubwira ati keke irimo ibici byose yarabivumbuye
Yo, uyu baramuriye amafaranga ye. Babashese. Boss, you missed us. Boss byemere ko ari akantu wibagiwemo. I did. Yego. Mbabarire ndabishye. Byemere ko bino bintu wari ubikumbuye cyane. Ko nayenze yinambaye nk'ababana. Have you been watching the news lately? Mumaze iminsi muri amakuru. Some good means nothing. Hari ibintu bingu bidafite icyo bisobanuye. Webe. Know about this guys. Bano bantu ntago mbazi. Ntago tubafasha. I know you needed a break, but it's been over a year. Hashize umwaka nubwo ari ukeneye akaruhuko. Ibi nibyo dukwiye gukora Andy. Nibyo dukora tufasha abantu. Bano bantu basanga bafasha abantu yarebye amakuru abona abantu hirya no hino bari gupfa. I'll hear him out. Okay, reka tumwumve. Nushaka kuba akazi ko gutabara abantu bari muri Sudani y'Amajyepfo. Hano n'ubundi turi muri Afrika. Ndagira ngo uri filime witonze. Wabonye filime nyinshi. Iyi filime nguzaniye. Iyi umwaka bayita bavayo ni babiri. N'uburyo batambuka murabona ko atari abasivili. Ho. Mr. Copley. Mr. Booker. Mr. Copley, Mr. Booker. It's a pleasure to finally meet you. Byiza kuhora nawe bwa nyuma. American to be in the CIA. I was born in Boston. Je navukiye muri Boston. London when I was 3. Nza kujya muri London mfite imyaka 3. You leave the agency, Mr. Copley. Kuki wavuye muri agency, Mr. Copley? Umugore wanjye yararwaye. ALS. She died 2 years ago. Yapfuye imyaka 2 ishize. We're back yet. Sorry for your loss. Wihangane kubw'igihombo wagize. You haven't aged a day, Booker. Ndabona utarashaje sha. Narashaje. Bebe. Afternoon local. The school southwest of Juba was attacked by ishuri ryo muri Juba. Juba no ni muri Sudani y'Amajyepfo. Ati ejo nimugoroba ishuri ryo muri Juba ryaratatswe. Bica abarimu 17 of the students. Bashimuta abana 17 babafatiyeho imbunda. This was 8. Umutonyi yari afite imyaka 8 mu bana bashimuswe. Umukuru afite 13. South Sudanese asked the US for help. Abanyesudani y'Amajyepfo rero bahamagaye Amerika bayisaba ubufasha. Ariko abayobozi bari kubitinza ntago Amerika iri kujya kuhita itabara abo bana bato. Mbibona bari kumviriza. Colleagues of the CIA feel differently. Ariko abo twakoranaga muri CIA bo barumva ko bakora igitandukanye. Bamamagaye barambwira ngo nze mbitabaza bari mu mujye gutabara abana mu gihe leta iri gutinda kujya gutabara abo bana, mwe mujye gutabara abo bana. Yaje ako natangira kureba amashusho bamuhaye abona koko nta mazi nta biryo n'utwana duto bashimuse. Yararebye agiramo n'impuwe. Bivuze ngo vuba bidatinze baraza kubimura babajyana ahantu tutazi. Niba mara kwimura bano bana bakabatandukanya dushana no kutuzigera tubabona. Bashobora kubura. Ikipe yanyu nicyo kintu cya mbere cyadufasha muri kano kanya. Mutubwire amafaranga mushaka. Bahita bahaguruka. Uvuga amafaranga mushaka. Nabacancuro. Turakohereza invoice akazi nikarangira iriho amafaranga. Nabarara bararenze. Ati turi company rakohereza invoice akazi nikarangira. Kandi yo yaje gura n'umuntu wabazanye na sniper wabo. Ariko sha murambaza iki muraho abazanye sniper wabo. Ku buryo ukoze ikosa bakumena. Urebe bahise bafata akashugujugu bahaguruka muri Maroc berekere bimeze bite. Bano bantu bakora nk'abatabazi za CIA zirabitabaza aho byakomeye bakababwira ati hari abashimuswe muze mutabari. Bana batangiye gutunganya n'umugore afite inkota bushido. Bana bafite ibintu by'ibikoresho bagendana bimeze nk'imipanga. Babe bahise bafata indege berekere. Nuko dutangiye filime yacu katurore ni ku gasobanuye films.com. Wabonye filime nyinshi The Old Guard nayizanye. Kajugujugu kayijuguru Iparikan ibi filime bana bavayo urabona ariko uburyo batambuka uyu mugore ni icyamamare. Rebe bana basa hano muri Sudani y'Amajyepfo hano ruguru gato. Bana manuka imiferege turi muri Sudan. Urebe kumbe muri Sudani nk'ibisanzwe bavuye bavoma nk'abi Kigali n'amabido ku mutwe. Umugore mwibuke muri Mad Max
The Devil's Advocate nayo iri kuri website ya gasobanufilms.com wamusangamo. Bebe Italian Job ubwo ndi gukumvisha amafilime ya Danjo n'umugore yakiriye kugira ngo utaza no kumumenyera iyi filime yigendemo gake. Baje hano mu gicuku hari abari hano ni ikigo kimeze nk'icya gisirikare ki abagabo bararakumina n'abareba nimba haduye hari ahantu yaba ari guturuka. Bebe Sudani y'Amajyepfo rimwe sasu sniper ya masasa atavuga bebe bana bahita binjira bucece mu gace bebe filime ku kigo cya gisirikare abarinda kumina bamaze kubica bahita baza baca senyenge vuba nk'abazimya sitasiyo. Bebe bana bahita binjira mukuru burya afata mimbunda Charles Filon Shiramidani ni bane ni ikipe na CIA yitabaza iyo byakomeye ngo mutabare. Bebe do panga hanagura amaraso. Bebe komeza imbere sori n'indwaye fire bunda zero siransiye sasurira gukubita ugapfa ariko ntiyagire ikivuga. Bebe bageramo imbere aho abana bafungiye baze twakererewe se abana babimuye barabamuritse dore amasasu ngo barabarasa bageze hano basanga na gatego babateze barabarasa dore ngo barabica barabarashe kari agatego bino babyita ambush ni naho twatangiriye filime barabishe babyita kugwa mu gaco barabarashe mu mutwe mu maso hano hose baharashe hano twatangiriye filime. Bintu ni sawa banira imbunda zabo barabishe bacaho uwo mugore ahantu bamurashe hatangiye kwiteranya amatama barashe atangira kwiteranya mu gahanga bamurashe atangira kwiteranya atangira no gukanura turashize ntago ari we gusa n'abagenzi be bari bapfuye dore ngo barazuka. Mama we masasa atangira kwisora mu mibiri yabo uruhu ruragenda rurongera ruregerana rurakira bano ni bantu ki aba bamaze kubarasa bana bakangutse ni bazima bino biremwa ni nyabaki n'abantu bane bari baje gutabara abana none barabarashe barazutse we ube filime aba barashe barikanga mana yanjye babarashe mu mutwe nta n'inkovu bafite. Bebe kurayo banjama do yewe bebe yewe shiramo wota sirikare sasu bullets bebe mutwe bangutse cyane nk'abazimya sitasiyo gasani banga ku mutwe mu gatuza kamena bebe filime ko nayizanye ariko ugasobanuye filmu.com 7,000 byonyine ku kwezi bisha abantu. Bebe nta n'ingufu bafite kandi babarashe ibi ni birimo mwese muri kumwe nanjye yego Joe masasu bari kuyacira ndarakaye barandakaje abana baturashe muswe bari he batubwiraga n'ibyabonabona kari ari za kamera babateze nta bana bigeze bashimutwa ntabo bari babateze kamera baduteza agatego uwabateza agatego n'uyu bivuze ngo bari babafiteho amakuru bashaka kumenya bano bantu ni bantu ki barabyiboneye ni abantu rasa
ntibapfe uyasubije inyuma yabirikodinze barabarashe barabatobagura uyarabyiboneye wabahaye akazi yari yabateza agatega babwira ngo mugiye gutabara abana kumbe yagira ngo making sure ko bano bantu barashe kuko umva amashusho ndayafite kumbe afite n'amavideo ya kera kuri za nambara za zindi bita ngo ni civil zabaye muri leta zunze ubumwe za Amerika uno mugore yarariho icyo gihe uriya mugore tubonye yarariho niriya kipe ye barwanye intambara mu 1800 nabwo bari bariho mu 1800 bano bantu bari bariho urebe filime ni bantu nyabaki. One has to admire Mr. Copley's attention to detail. uriya mugabo Mr. Copley tumushimire basi twemere ko yaduhaye detaye nyinshi rwose natwe tukagwa mu mutego nari mbisi ko bino rimwe bizaba najyaga mbivuga ariko twabikoze twabikoreye impamvu nzima iye mpamvu babikoze baje ko baje gutabara abana. We've done nothing. Nta kintu twakoze. World isn't getting any. Isi nubundi cyo twakora cyose rushaho kuba mbikurusha bivuze ngo ino kipe ishobora kuba ari ikipe yakize mwe kugira ngo itabara abantu igituma isiba nziza kurushaho ariko baravuga ati imyaka yose tumaze ku isi isaho bwirushaho kugenda iba mbi. Everything seemed legit. Ngiye ibintu byose yatubwiye nabonaga ari ibyanyabyo. Mumbabarire. Know who we are. They know what we are. Baza bo turi bo bazi ibyo turi byo ubu tuvugana batumenye. Tugomba gushaka Copley waduhaye akazi. Tugomba bino bintu kubikura mu nzira. Hanyuma yabyo hanyuma ntacyo. Isi yose ubu noneho niyo yashya ntago mbyitayeho. Rebe. I'm done. Yeah, muri Afghanistan. Yo tuyise tugaruka tugaruke muri Afghanistan. Urebe filime witonze. Bari tubavuyeho tugarutse muri Afghanistan. Bimeze bite? Afghanistan arabashano. Sirikari. Yeah. Notwana. Freeman, where you at? Try again. Here, Sergeant. Yeah. Women are holed up at the house with the arches. Take a right of the building with the red. Ugiye gukomeza ari iburyo imbere ukomeze kuri tapi hari winjiremo imbere. Witwa ngo ni Freeman. We mugire bataragirira abasirikare ba Amerika bari mu butumwa muri Afghanistan. Auzi ko abantu bajya mu butumwa bw'amahoro ariko bakagenda bitwaje imbunda. Always never hurts to repeat it. Shira hano n'abasirikare bandi ku rundi ruhande banago tubazi. Binjira hano. Yo. Vuga ikirimi numva. Bebe. Uyaze mu bagore bari hano. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zimanum nowadays. Amazina yanjye banyita Nairo. Umusirikare w'umunyamerika aravuga icyarabo. We are looking for this man. Turi guhiga uno mugabo. Unagasemura. He has killed many of our people. Yishe abantu bacu benshi. Uyagasemura. Any of you seen? Hari uwaba yarabonye kino kigabura ni ikihebe. Bamurya sini. Baraceceka hano hari umugore barebanye. Uyu muntu wamuzira? Kutubwira aho uyu mugabo ari ntabwo uri buze kubusuzuguye famiye yawe. Uyu arasemura. Uyu yaramurebye. Avuga ikirimi numva. Nta mugabo uri hano. Nta mugabo nyamugabo wakwisha inyuma y'abagore ngo barasa abagore we yisha inyuma yabo. Uyu yarangije areba hariya hirya. Ameze nk'uri kubwira umusirikare. Kwaje. Murakoze kuba mwaduhaye karibu ngaho nimwigendera ariko umugore nubwo atavuza mweretsa ahantu ariko umuntu gucira isira abwira ati we hakurigiriye abandabuye kari ikihebe kiri turi guhiga. Sawa reka twitaye rero n'akazi keza mugira umunsi mwiza kumbe bari kwataka n'abasirikare mugira umunsi mwiza. Abagabo bajya kwisha inyuma y'abagore babagize batarinjira amasasu. Minurugi. Webe.
uva huri sasu bebe yarashe ikigabo Clear, covering. meze sawa uyaza kureba kino kigabo kitadupfana fata imbunda yacu ayishyira reka tumufashe This is India. Nimba gatatu iyi India gatanu contact over Hey, go check on the women. mujye kuraba abagore ko nta warashwe All this shit. bebe hano hari ibisasu bari banahateze Out, they wanted him alive. uyu mugabo baramushaka ari muzima tugomba kumutabara adapfa ikiye bamerika ibigishaka ari kizima bagikoremo n'andi makuru ngiye kugutabara Dizzy, a little help, please. kurayo cyuma kimubaga ijosi Nyegasani cyakwe icyuma kimubaga ijosi kiri gusamba Nyegasani ni umwana w'umukobwa w'umusirikare Stay with me. kimubaza ijosi turi muri Afghanistan ni umusirikare wa Amerika umukobwa ukiri muto urabizi igisirikare abantu bajyamo bakiri bato bagifite imbaraga Jeje ubundi nagiye barambwira ati Roki imyaka 50 na urebe abaganga bari mu nzira baza umukobwa icyebe kiramubazi cyebe ntago cyakwiburira niyo cyaba kiri gupfa umukobwa yariza yanyuma ajya mu misatsi katorore umukobwa bamubazi ijosi wamutsi mubi cyane hakurya iriya tuvuye tugaruke hano nakubwiye ngo iyi filime irabangutse cyane birasaba gukanura cyane hano hari abari muri gare ya moshi bari kuva muri Juba muri Sudani y'Amajyepfo ni ya kipe ye ni ikipe y'abantu bane ariko twabonye ko barasa nibapfe ndetse bamaze imyaka magana n'amagana bari kuri iyi si Sasu yaryamye yatangiye kurota wa mukobwa babaza ijosi bose barabirose barose wa mukobwa w'umusirikare babaza ijosi bose barabirose barose wa mukobwa babaza ijosi kumbe uyu mukobwa nawe ari kurota iriya ekipe nawe arayirose arakangutse bari bamubaza ijosi bamuvuye banamupfutse ntago yapfuye ariko nawe arose ya ekipe nayo iramurota birabisobanuye iki baramurose nawe arabarota uyayitata intama ntago haba hari undi muntu nonaha ni umugore w'umwirabura je nabonye n'undi mugore wari witandiye yambaye hijab we wabonye iki nabonye izina rye free ku izina rye nabonaga n'abaganga nabonaga ikipe y'abaganga batandukanye icyuma bamukatishije mu ijosi ni umusirikare ni marine umusirikare w'indwanyi ari muri Afghanistan bebe hari hashize imyaka 200 wumve kubera icyo ubu ngubu ari bwo habonetse undi umeze nkatwe ibintu byose biba kubera impamvu turashize warashize imyaka 200 bano bantu barakuze tugomba kumushaka oya tubanze dushake Kopre watugambaniye uriya mukobwa ntabwo twamurekera hanze kuriya tugomba kumubona ngira ngo nawe urabyibuka bwa mbere uko byari bimeze uba afite ubwoba byamucanze uba ari wenyine kurusha uko yigeze amera wenyine mu buzima bw'uriya mukobwa twese turabizi uko byari bimeze tutaramenya abo turibo bari kwibaza ko uriya mukobwa w'umusirikare ko nawe buriya ngo byamucanze uriya mukobwa aradukeneye sike bano birababaje kujya kumugarura rero ninjye ugiye kubikora nimba twamurose no yaturose ibyo ngibyo bisobanuye ko tugomba kumufasha ugiye gukoresha safe house iri mu Bufaransa ya Charlie ngiye muri Afghanistan kuzana uriya mukobwa wejya gushaka Kopre umushake Kopre wabahaye misiyo uyu bamweretse ifoto hano hari uwamushushanyije uriya mukobwa barose aracyari umwana muto w'umukobwa babana bato babinje mu gisirikare ba 18 19 urabizi niyo myaka twagiye twinjirira igisirikare twese abonye ariko ukuntu gari ya mosha yipandura igenda ese afata inzira y'ubutayu umusirikare amaze imyaka 100 kuri iyi si ni muntu ki bano ni bantu ki nakubwiye ngo turaza gusobanukirwa tuvera tugaruke ku birindiro n'ubundi by'abanyamerika biri muri Afghanistan
I know I saw her die. Cyora mukobwa namwibone yapfa. Amaraso yamuvuyemo yose. Ariko kumubona yazutse ijosi bari barikase nibishoboka abasirikare batangiye kwikanga. Wari umusirikare mugenzi wabo wapfuye none yazutse. Of course not. Yesi n'ukuntu yazutse. Umva. Tugiye kureba. Tangiye kumwibaza abasirikare bagize ubwo umuntu barimo bakata ijosi akongera akazuka ni muntu ki. Look who's up. Kumbe dore nguyu afite ubwoba. Nailo. Ni Niri, mbega mwita Niri. Bimeze bite je nta n'inkuva afite mu ijosi bamubaza. Bimeze bite Drizzy? Bano bakobwa abasirikare barikanze nta n'inkuva afite mu ijosi. Mukanya nibwo bamubaza ijosi ariko nta n'inkuva afite mu ijosi. Nawe yagize ubwoba. Ndi muntu kibabaga ijosi, simfe singire n'inkovu. Abasirikare barikanze. Nailo nta n'akantu k'agakoboke na gato ufite. They use this new skin graft or something. Shamenye iki uruhu rwanjye barudoze neza. Niko muganga se yavuze. Yego. They said. Yego niko bavuze hano abasirikare ba Amerika n'andi batangira kuvuga ati twinjwemo n'ikivejuru cyangwa n'umukozi wa Satani abasirikare batangiye kumuhunga. Uyu mukobwa nawe wagize ubwoba. Ariko uzi umuntu babaga muri kumwe ukabona arakize nta n'inkovu asigaranye. Byibura ngo tuvuge ngo average lifespan is 78. Ubundi ubuzima ikiremwa muntu kimara ku isi ni imyaka 78 niyo tutagomba kurenza. Actually 2 more years if you're Byibura waba uri igitsina gore hakiyongeraho imyaka 2 buri abagore baramba kurusha abagabo. What can I say, ladies? Navuga iki bagore? All of this is because of everyone's favorite love to Ibi byose bibakubera ko abantu bakunda kwanga. Farmer. Bakunda kwanga ngo Big Pharma cyangwa se bino bigo binini bivumbura imiti bikora ubuvumbuzi bw'imiti abantu ngo barazanga zino za Big Pharma. At my company, our research on telomere extension. Company yanjye twavumbuye uburyo ki chromosome clock dushobora kuba y'umuntu twabasha kuyisubiza inyuma cyangwa se isaha y'ubuzima bwa muntu. Dr. Kozak of the Clotho yabashije guhinduranya imisemburo ya muntu ku buryo turi gukora ubushakashatsi ku muntu ubuzima bwe twabusubiza inyuma. Mbega umuntu agatinda gupfa nimba bivugwa ngo umuntu buri kiremwa muntu batubera ko iyo tugeze mu myaka 75 ewana ngo ba washaje ba wagiye kabisa. Ariko ngo buvumbuzi bw'uyu mugabo bwo bushobora kuba bwakongera imyaka umuntu azamara ku isi ku buryo imyaka 75 yigera ukiri umujene ugikomeye. Nibwo buvumbuzi barimo. Akazi kacu nakazafasha abatuye isi bose. Nakazi kadutwara imyaka myinshi. Ariko ntago bihendutse ibyo dukora. Tuba dukeneye abakire badushora mu mafaranga. Akazi kacu twe no kwishyira no gufata riske kugira ngo duhindure ubuzima bw'ikiremwa muntu. Tuba dukeneye abatera nkunga. Aro baje kwereka abantu barasukwa bakazuka batajya bapfa. Wabonye ubushakashatsi bwanjye. Wabonye ko ari ibyanyabyo. Wa mugabo uri gukora ubushakashatsi bwo kubona abantu ngo bazajya babongerera imyaka ku buryo umuntu agera mu zabukuru agikomeye atapfa gupfa. Bamwiritse no nuko ari abantu ahubwo barasukwa niba napfe. Barasukwa ntibapfe. Rebe ikanzemo. What about the hard proof? Blood, tissue. Nyene amaraso yabo, tissue, bone cyangwa se DNA zabo. Biragoye bari abantu kubageraho. Wansezeranyije ikimenyetso. Bari abantu nagara abantu wagenda ngupfa gufata ukubonye. Aho nakuzaniye video yabo. Iyi video wenda nayishyura $2,000,000 zuko abo bantu nyeretse ko babaho pe. Ariko ibi nago bisobanuye. Bari abantu ndababona ne. Ndabakeneye mu bamfatire. Tubakore ubushakashatsi. Babonye ikibi cyo kubura umuntu udasanzwe. Ibigo bikomeye by'ubushakashatsi biragufata bikajya kugukoreraho ubuvumbuzi kugira ngo barebe ko ibyo bintu babigeza no ku bandi bantu babikeneye. Ngiye ibigo byinshi by'ubuvumbuzi byinshi gushaka kuntwara kubera ubwenge bwinshi. Kubera babona ngo abandi bantu ntabwo. Bari abantu ntabwo basanzwe. Biragoye kuba wabafata n'indwanya. Korana na Kin ibyo mu bikore. Baguye ikipe y'abasirikare mbere yuko abo duhanganye ku isoko babageraho mbere yanjye. Bari abantu badapfa urasa nibapfe. Abantu ngo bakwiye kujyanwa muri laboratoire bakabakora ubushakashatsi bagafata amaraso yabo, ama DNA yabo, amaraso yabo, imisokoro, tishu byose. Mukobwa ari hano afite ubwoba. Ibaze nayo kwisanga mu bantu udapfa bakubaga ugakira nta nkovu. Abasirikare batangiye kujero ira mukobwa ashobora kuba ngari korera Satani we. Ashobora kuba ari vampire we. Corporal Freeman ari hano. Sergeant. Sergeant came through. Hari amategeko aje. Bagiye gukohereza mu Budage yitwa Landstuhl. Ngo bagiye gukoraho ubusuzumi. Ariko jemeze neza. Umva indege bamaze kwishyiramo
amavuta ije kugutwara ikujyana mu Budage. Wumvishe bya bintu nakubwiraga, ariko leta ya Amerika amakuru y'isi yahererekanya ngo muri twe dufitemo umusirikare babaga akahita akira mu masegonda kandi ntanasigarana inkovu, ngo bahise bamwohereza mu Budage kumukora ubushakashatsi. Kazambe baza muri laboratoire bakora ubushakashatsi. Didn't think you were coming back. Akira umudari wawe twari tuzi ko wapfuye utari buzuke. Umusirikare wa Amerika yapfuye bamwambura uriya mudari nyine buri hamazire n'ibimuranga na seriyo namba n'ibiki. Umukobwa ya Jean dore bamuraburije ni bano bakobwa bagenzi be bagiye kumuteza abantu, none akaba agiye kujyanwa gukorwaho ubushakashatsi n'ibikapu bye biri hano babipakiye. Aha twaguketse kuri vampire abantu mudapfa se ubusi yupfuka duha amahorora. Yarebye ukuntu bari inshuti ariko kuko adapfa batangiye kumwishisha. Umuntu utazapfasha usaba ukorana na Satani use waba ugikuzimu we uriya niwe we batangiye kumujujura. Hari gucosa mu kigo cya gisirikare babandi bameze nk'aho bavuze ngo buri afite ubwoba ngo buri arihebye kurusha ubuzima bwe bwose yigeze abaho. Yaje kwicara hano arihebye. Katorore bimeze bite? Yaje kwicara hano afite ubwoba. Yaje kwicara anaciramo uturirimbo, nako ntabwo ari uturimbo yashyizemo ibiganiro by'ukuri ya YouTube bita Rock Entertainment. Abe yiyumvira gake gake. How I do let go of a prayer for you. Yaje kumva utuntu tw'uturirimbo hano, kumbi yamaze kugera mu kigo cya gisirikare. Maze kuhagera Corporal Freeman harabashe kumutwara. Robe yarabumva twari turi kugushaka. Wheels up on your ride. Turakujyanye. Go! Washara tabara. Kurki imbunda yiteye imwambura vuba vuba bangutse kurusha n'abasirikare. Urinde. Andromache the Scythian. Yitwa Andromache the Scythian. But you can call me Andy. Ariko wajinyita Andy. Andromache the Scythian. Yitwa ya mazina ya kera yo kubwa bakurambere uyu mugore menya ashaje nk'umurima we. Uyu mugore angana n'umurima. Twamubonye mu 1800 na yari ariho. Mukanya bonye uyu mukobwa aravuga ati yari yashize imyaka 200. Uyu mugore ni mukuru angana n'umurima. Katorore. Rebe. Ibi filime mupakiye mu modoka inyuma bimeze bite? Rebe. Bimeze bite? Umukobwa umusirikare wese bashimuse yarakwebye uyu muntu nshimuta n'uwahe yarabibona asigaye inyuma araparika. Ibi barabimenyereye. Parikana vamo. Rebe. Sasu cyo ku mutwe aramwirasiye n'ubundi arabizi ko atapfa. Yamurashe ku mutwe n'ubundi arabizi ko ameze nk'abo nawe adapfa. Rero kujya he? Murashe mu mutwe dore amaraso. Why does it have to be so goddamn slow the first couple of times? Mu minsi ya mbere umuntu atangiye kujya apfa ku kibitinda kakanguka ariko bo barabimenyereye bakanguka vuba. Uyu watwaramo umwanya yarakangutse ni nkoviti sibangana kamera neza. Urebe yarakangutse. Hey, you shot me. Urandashe? I did. I need to get back in the car. Nagira ngo usubire mu modoka. This isn't real. Binaga ari byo. Ibi byose naga ari byo. Ikurota. Uraza kubimenya nago urabisobanukirwa. Kamujomba icyuma. Kagoryiwe. Kamujomba icyuma. Can you please? Fasha ntuzongere kunjo nkora ibi bintu. Cyari mu buryo umugore yikuramo icyuma nta no kubabara. Hari kwiteranya kayitakira. Who are you? Urinde. A group of immortals. Nyoboye ikipe yaba immortals y'abadapfa. Nyoboye itsinda ry'abadapfa. Hakuriya rukayoboye nyine itsinda ry'abasobanuzi. An army, I guess. Nabyita igisirikare ndakeka. Fighters like you. Look. Abantu bameze nkawe. You've got questions. Ufite ibibazo byinshi bibaza ndabyumva. You want answers? Urashaka ibisubizo? Get back in the car. Subira mu modoka tugende.
nimba ushaka ibisubizo kwisobanukirwa ati nyoboye itsinda ry'abantu badapfa bameze nkawe yararebye ko kabona ari mu butayu amaraso ya Gasani habaho itsinda ry'abantu badapfa avayo hari umukobwa mutonya rwose wigiriye mu gisirikare katorore hakunino rebe bahise baza hakunino ahari indege yibye n'imodoka y'abasirikare n'ubundi ntacyo bamutwara bamwica se yajano turi muri Afghanistan mu batalibani mura rebe uyu nawe aracyakeneye gusobanukirwa amenye ko ari itsinda ry'abantu bameze nkawe ariko uzi kuba mu bantu bakwishisha ngo ntupfa kuri umusinzi izo wiguri yashana Put those on. ambara njanye he tugiye ipari mu Bufaransa You got blood in your hair. ufite amaraso mu musatsi ndi kwibaza uko yagezemo nanjye ngo niwe kumubwira ati se wayashyizemo se wakantu This guy's a drug runner. uno muntu tujyanye acuruza ibiyobyabwenge nawe ibi nibyo ubamo Sometimes you got to work with people you don't want to eat. hari igihe biba ngombwa ko ukorana n'abantu utakifuje gusangira nabo. Does it really matter? Ibyo ari cyo bivuze se ubundi taco sike hano ariko ntago aramwizera boss. You found Copley? Copley mwamubonye? Nothing but dead ends. Nta kintu turabona pe. Arabizi ko turi kumuhiga nawe ni wa wundi wabashutse. Nawe buri ari kuduhiga. I have the new one. Fito yo wa mukobwa ubu ndamufite umwe mushyashya. Well, she stabbed me. Yanjombye icyuma afite ubushobozi muri we. Hey. Turabona na vuba. Telefone no kuyivugira akayita yimena kuko arabizi ko bari kumuhiga. Arabizi kare babateza gatego babateze kamera zabafashe. Nasi umukobwa arebye yakurya abona uriya mugore yibagiwe pistoli ye. Kandi mu gisirikare badutoza kutagira uwo twizera. Rebe. Ndege barayifunze. Ndege z'abantu bicururiza ibiyobyabwenge. Ndege barayatsa. Zimwe za kera. Reba filime. Yaje anasanga harimo igicupa cy'inzoga bita bombastic. Bombastic gin murayizi ariko ikorwa na za ngwa ruganda rukora za American gin na za United gin NBG. Munano harimo icupa. Rebe icupa rya bombastic arishyira ku munwa. Abakobwa bakunda bombastic yariteretse ku munwa ryose. Tereka ku munwa bombastic gin. Akunywera bombastic kunywa cyane. Rebe ndege yarahagurutse bimeze bite? Aza hano kugendo ni rurerure kuva Afghanistan ujya muri ipari mu Bufaransa bisaba kuba ufite bombastic ukagenda unywa. So why is this happening to me? Kubera iki bintu biri kumbaho? Wish I knew. Nakifuje kubimenya. You had answers. Wambwiye ko ufite ibisubizo. Say you'd like them. Ntago navuze kuri bukunde ibisubizo mfite ariko. Rebe. You praying? Uri gusenga? Uyaraseka. Abayeho imyaka magana. Imana ntago ibaho sha. Imana yanjye ibaho. Harold, there was a time when I was worshipped. Uziko igihe cyageze abantu bakajya bansenga nk'Imana ariko ugora amaze imyaka myinshi bari igihe cyageze bakajya bamusenga nk'Imana kuko ntapfa amaze igihe ku isi. Urumva ashobora kuguha experience nyinshi. None se koko nari Imana ra? I can't do shit like that. None of it means anything anyway. N'ubundi byose ntacyo bisobanuye. Umugore yarihebye ntiyemera Imana. You said there were others. Wambwiye ko hari abandi bameze nkatwe. Ni bangahe? Ni bane. You're an army of fools. Muri gisirikare cy'abantu bane wambwiye ngo ufite igisirikare. Aho ni unjanye. Nanjye njye mu gisirikare cyawe. Yego. No. This is some byose ni ibinyoma. You must ahari hypnotized. Menya hari mwanteye nk'imiti ngo mbone ibintu bidahari. Namaye nk'ibiyobyabwenge mukandoga nkaba ndi kubona ibintu bidahari. Ukabandasha n'isasu ritari rya nyaryo. Ninjye se wagukase n'ingotora. Kuvuga ngo nakurasha isasu ritari ryo. Ngo niyo mpamvu wazutse. Nabagukase ingoto bagukase ingoto itari ya nyayo. Listen kid. Mvagubwire wakana. You already believe in. Wamaze kunyizera. Mbarire. You should just keep. Wamaze kwizera iyo Mana ngo yawe. Komeza nibi bintu byizere. N'ubundi ndumva isi y'ibintu by'imbaraga zidasanzwe yibamo. Nimba wizera Imana nibi byizere. You'd get some sleep. Mbaye ndiweho nasinzera urugendo dufite ni rurerure.
kuva Afghanistan ugipari mu Bufaransa ngiye n'urugendo nikoreye buriya niumva nkubwira ngo na ahantu kure ntukajye wumva kari nk'ibintu nabusomye ahantu akangutse gutya bamuziritse kamuziritse. We're not going to Paris. Ntago tugiye Paris. Andrei. Come here. Ngwino hano. Pilota aguruka ku ndege. Cara hasi. Stand up. You do not aguruka. Bumwumvire. Land this plane. Park indege. Trust me, she's not gonna shoot you. Ntago ari bukurasa uwo mukobwa wanyu. I am. Ninjye ukurasa. Прикинь, самортвим. Avuga ikirusiya ayitarasa shoferi ni pilote. Arasa umupilote w'indege. Indege none se indege niyo itwara ko igiye kutugusha. Nta mupilote dukeneye. N'ubundi indege niyo yashya turi bugaruke. Bebe indege igiye kugwa. Indege itangira kubura balance. Akobwa kamuziritse kigize na juwa. Nawe arashe pilote. Ari dukeneye pilote we. Zikugurutse indege ngo ino nziri kure nge kuyitwara. Uyavayo. Yari yigize na juwa yamutunze imbonde. Aza kumuzirikura. You don't speak Russian, dude. Nta kirusi uzi kuvuga ariko. Kubera iki? Because I told the pilot. Kubera ko pilote namubwiye ngo igire nkaho upfuye ntago namurashe. Yabimubwiye mu kirusi yahita kubita shyira hasi. Kano kana ntago karasobanukirwa. Byo bakajyanyemo. Kandi ari abantu bumvishwa n'imigeri nka moto. Shyira hakurya. Pilote ni muzima. You really want to do this, kid? Kuko urashaka guhangana nanjye wakana we. Arakubita. Arafuna. We're done. Birarangiye. Fata akaboko aramukunyura igufwa rirasohoka. We're done. Navuze ngo birarangiye. Igufwa rirasohotse. Sano mugera akaguru karakavunagura karahindukira. Amuteze ivi. Baby. You're very good. Umuhanga barenze. Umwana baramuvunaguye amagufwa arasohoka. What's your name? Witwa nde? Nailo. You see, you're already healing faster. Wabonye uri gukira noneho vuba. Uri gukira vuba. Gufwa rirasubirana. Yeah. Abantu be ibi bintu kuko ni ibyanyabyo. Hagari kubyumva. People that love me. Fite abantu bankunda. Gonna worry. Baraza guhangayika. Bibaza hondi. I'm a Marine. Umusirikare ndi Marine. Barakeka ko nabaye wewe na babantu bakwepa igisirikare. Nta gukira umusirikare. Nusubira mu gisirikare bari bugufunge bajye kugukoraho ubushakashatsi wabyiboneye bari bagutwaye. Iyo nahagoboka. Baragutwara bakajya gufungira muri laboratoire buri munsi bakagutera ibishinge ukamara imyaka uri muri labo baza bakora ubushakashatsi ku cyadapfa isa abandi bantu nabo bamera nkawe nabo tubatere turebe ko batazapfa gutyo bakuvumburaho ugashiduka babaye nk'izi nka zambe bazo muri laboratoire. Nibyo yari kumubwira ati nta gukira umusirikare kuko bari kwita bagufunga. Nakwereka Bosanville mu Bufaransa turi Paris. Aho baje no guca mu marimbi. Uyu mugore isi yaca yirambyeho. Swambwe ngo tugiye Parira. Turi hanze ya Paris nyine. Iyi ni Bosanville. Hano hamaze imyaka 50 nta muntu haba. Kubera iki? Hajano na ya equipe yindi bicara no baza gusangira na mugenzi wabo mushya. Yo. Baby. So you good guys or bad guys? Muri abantu beza cyangwa muri abantu babi? Depends on the century. Biterwa n'ikinyejana ubwo uri kubaza. Umve mbega ubwo biterwa n'ikinyejana bivuze ngo ari ikinyejana bari abantu beza hari icyo bari babi. Twe turwanirira icyo dukeka kari ukuri cyangwa se icyo twumva kari icyanyacyo. Uyavayo niwe muyobozi. How are you all in my dream? Gute mwese nabarusi. We dream of each other. Turarotana. Iyo duhuye kurotana nibwo birekeraho. Kubera iki? I believe is because we ahari nuko tuba
tugomba kugira ngo tubonane tube turi hamwe. Niyo mpamvu umwe arota abandi n'abandi bakamurota. Nyine ni nko kugira ngo uri kumwe n'abantu nyine bacanganye. What he said. Icyavuze. Yes, to track a new one. Byantwaye imyaka myinshi cyane kugira ngo menye aho abandi bameze nkanjye bari. What's the last? Buka niwe twabonye bwa nyuma. Hari mu mwaka w'1812 nibwo uyu twamubonye Buka. Yeah? Yarikanga. No way. Ntabwo bishoboka mu 1812. Njyewe ubundi bwa mbere mpfa napfuye ndi kurwana na Napoleon Bonaparte. So, you're even older. None se uramuruturutu no mugabo? He and I met in the Crusades. Jewe na Nick twahuye mu ntambara ya Crusades. Ni ya ntambara yamaze hafi imyaka 200. Intambara yabaye mu mwaka w'igihumbi na za 20 igeze mu myaka y'igihumbi na za 200. Ya ntambara ya Crusades yitwaga Crusades War. The Crusades. Muri ntambara ya Crusades mwari hose? Of my life was up to people I've urukundo rw'ubuzima bwanjye yari umuntu natojwe kwanga. Killed each other. Twaricanye. Abasilamu mbega n'abakristo baricanye icyo gihe mu ntambara ya Crusades. You're the oldest. Niwe ushaje kurusha abandi. Yego. Yeah. Ndashaje shangana n'umurimo. Ufite imyaka ingahe se? Old. How old? Ndashaje. Ushaje bingana iki se? Too old. Ndashaje cyane. Tuwa kera pengana n'umurimo. Really never died. Uretse kuko ntago mujya mupfa. It lives forever. Nta kintu kiba hiteka. You said that we were. Ariko wavuze ko turi moto. Ibyo navuze ndabizi. And we mostly are, but we can die. Yego ntago dupfa ariko hari igihe bishobora kubukaba wapfa. Umwe muri twe yigeze gupfa. He was a warrior just yari indwanyi kimwe natwe. Long time ago. Hari kera. One day your wounds just don't heal up anymore. Ba yagize igikomere cyanga gukira nk'ibisanzwe. Ntago tuzi impamvu cyangwa igihe bitangira kubera ku muntu. Bivuze ngo birashoboka ko dushobora gupfa. Birashoboka. Nimba ubizi ko bishoboka ko umuntu yapfa kuki wandashe. Iyo ndasa sinkire ngapfa. Uracyari mushyashya ntago urapfa inshuro nyinshi. Umve biramucanga. Haracyari byinshi byo gusobanukirwa muko. I think you should get some rest. Ndakeka ufite kuruhuka. Come with me. I'll show you. Wiro tujyane nkwereka uryama. Bebe. Mwana mufite amatsiko y'ibintu byinshi. Arashaka kuvugana na famiye ye. It's not gonna help her. Ntacyo biri bumufashe. You tell her that. Ubimubwire. Yo. Bashe kuryama. Masaha y'ijoro dore utuyuyuzo bafite. Dore ibikoresho bafite mu nzu yabo. Aba bantu bamaze imyaka myinshi bari kuri iyi si. Umwe muri bo ngo yapfuye ari kurwana na Napoleon Bonaparte. Bebe. Uyu we yirarira mu ntebe yicariye. Nakangutse. Gicuku. Yo. Oh! Uyu ni mbarosi biki? We. Mwana aracyari mushya mu kazi. Bigenze biti? It's just a bad dream. Zari indoto mbi gusa. Sorry. Mumbabarire. Tell us. Tubwire. I saw flashes of it before. Ibyo ndose nigeze kubibonaho na mbere. Of all of you. Ubwo nabarotaga mwese. But now. Gusubu. Clear. Ndabirose biragaragara neza mbere nabirotaga bitagaragara neza. I dreamed about a woman locked in an iron. Dose umugore ufungiranye mu isanduku y'icyuma ari munsi y'inyanja. She kept. Akomeza arohama agapfa akongera akazuka. Amazi akamurohamisha agapfa akongera akazuka. Hammering her bloody fist in me. Akomeza kubita icyo gisanduku afungiranye mu cy'icyuma. Insane something. Asakuza nk'umusazi afite umujinya mwinshi. Akomeza kurwana. Ariko akomeza kurohama ibaza umuntu ufungiye ngo mu mazi ni warose mu gisanduku cy'icyuma. Uyaje kumviriza. Her name was Queen. Bamwitaga Queen. Baramuzi. One of us. Yari umwe muri twe. The first immortal Andy found. Niwe muntu wa mbere udapfa Andy yabanje kuvumbura guhura nawe. Bebe. They had been alone so long when she found her. Andy amaze kumubona ni wa muyobozi wabo. We na Queen baramenyanye. Bakomeza kurwana n'urugamba rw'ubuzima baragumana igihe kinini.
Way back, it was her and Andy. icyo gihe twe bari bataratuvumbura ntabwo twari duhari habagaho uwo mugore bitaga Queen ndetse na Andy n'uyu For me and Nikki, it was just the two of them. yewe na Nick imbere yuko tunabaho They ran through the world together. bayirukanse hirya no hino barwana intambara nyinshi za kera bari kumwe ni Andy na Queen dore intambara barwanye zo kubw'abami mbunda zitaravumburwa barwanye intambara nyinshi uwo mugore Queen ngo yarirwanye yambaye cyane ku rugamba rebe We were in England. bari mu Bwongereza Called heretics. igihe kiza kugera From the witch trial. barabafata babashinja ko ngo ari abarozikazi hari buri gihe kigeze kubaho mu Bwongereza no mu Burayi haba ikintu bitaga ngo guhiga abarozi icyo gihe abarozi barabafataga bakabatwikira ku karubanda But then Andy and Queen. icyo gihe Andy na Queen barabafashe babashinja gukoresha amarozi barabamanika Trapped and caught. turi babashize mu migozi barabica babashize mu migozi ngo bapfe bakajya bapfa bazuka bigatuma babakatira bavuga ngo none n'abarozi banyabo kuko abantu twica niba napfe n'abarozi ejo bazadutwika turi bazima n'ubwa mbere bizabimbayeho urumva bizaba bimeze gute excruciating bizaba bibabaje cyane ejo ngo bazabatwika ari bazima icyo gihe bari barabafungiye mu Bwongereza muri cya gihe batwikaga abarozi kazi ninjye nawe kugeza ku iherezo bwaraciye baza kubafata ngo bari bagiye abarozi barabatwikaga abapadiri baraje ati twabonye abarozi we abapadiri batangira gutokesha abantu badapfa bakorana na satani we baratokesha kumbe dore ikintu bazanye icyo gihe bazanye igisanduku cy'icyuma umujyanye he mufite imbaraga nyinshi zihambaye muri kumwe ibiremwa nk'amwe nta gakiza byabona bafashe mugenzi we bitaga Queen bamufungira mu gisanduku cy'icyuma n'iminyururu urusanduku rw'urwuma rumeze gutyo Queen bamushyize mu gisanduku cy'icyuma bashyiraho iminyururu Andromache n'uriya mugore Andy Andromache bamushyize mu gisanduku barazirika n'imisaraba myinshi abapadiri bavuga ati ngiye satani ndamutokesha nawe urabizi abantu bihaye Imana ati ni sekibi basize bamuziritse barabatandukanije ni byabereye mu Bwongereza mu gihe cya kera bamujugunya mu nyanja icyo gihe Andy yaje kubacika amara imyaka myinshi cyane za mirongo amuhiga yaramubuze yaba mu bwata baza abantu baramuhiga ahantu hose guhera icyo gihe Andy yishinja icyaha ko ibyabaye kuri Queen ari amakosa ye ndavayo Andromache kuki wishinja amakosa nabuze umusirikare ibaze bano bantu badapfa ibaze kugufata bakakujugunya munsi y'inyanja ni ahantu ugenda ukajya upfa amazi akakurohamisha ugapfa mu kanya ukazuka ukongera ukamera nyeri ugapfa nibwo buzima uburibwe bwe ndabwumva uriya mugore umujinya afite ahari munsi y'inyanja ameze nk'umusazi munsi y'inyanja 500 years in a box. nawe bagufunze imyaka 500 mu kibox wameze nk'umusazi uri munsi y'inyanja uroha mupfa wongera uzuka nta muntu bitasaza niyo mpamvu gufatwa tubitinya bakaba bagufunga ubuzima bwawe bwose uyu mukobwa rero bari bagiye kumufunga abasirikare bakajya kumukora ubushakashatsi wumve umukobwa yarikanze yumvishe buno ubuzima bwabo burimo na risk bashobora kukwibeshyaho umurozi bakaba bakwica da nako bagufunga kuriya nabi ni urupfu rubi gupfuzuka sohokayo uyu aramukurikira kumbe aho bari hari abaje babavumbuye bukabiri kubahiga urebye hano wumva akajugujugu Nayiro bino simbishaka ibi byose ntabwo mbikeneye ibi byose nta kiza na kimwe kibirimo ndabizi biragoye wabishaka utabishaka ariko biri kuba sirikare baje kubahiga reba filime baje kubahiga ndabizi ufite ubwoba Me and those 3 men in there will keep you safe. Je n'abari abagabo batatu bari mu nzu tuzakurinda. Like Queen? Nkuko mwarinze Queen isufungiye munsi y'inyanjara. Mvitiku.
We're all you've got. Nitwere gufite gusa imbere n'inyuma ubundi se utari twe wajye kari twe tumeze nkawe bari hano icyo bumvishe kunyukuru bigenze biti bamenye aho turi avayo bebe menye aho turi hinjiye hano ko bagenzi be yabasize Joe iki kureba hano mugenzi wabo bamushwanyaguje amara bayasohoye ibyo mu nda babimenaguye wagira ngo bamurashishije ikompura buka bamushwanyaguje amara bayamennye ibyo mu nda biri hanze genda urebe hakurya urebe Joe na Nicky yaje kureba hano buka sinzi imenya yagiye ibyo mu nda babimenaguye byose bino bintu turacyarimo tubiri kumwe nge nawe bino turacyabirimo kanguka yarakangutse kandi mu nda bari bahasatuguye hose ndapfuye we amara ari hanze imitima ibiki byose biri hanze turashize urwagashya udusenda babuye arakangutse urakoze gufata akanya kawe fasha akanya kararuhuka rwose ndi kubabara ahantu hose we ndi kubabara ni bibi bingana iki yarumiwe ari kwiteranya bari bangahe ntabwo mbizi Nicky na Joe bari simbizi nagize gutya twicaye batunagamo imyotsi numva ikintu kirangubise bita nsinzira sinamenye ibibaye No, we need the woman. Nuriya mugore turamukeneye ntawe ari uriyo undi turamushwanyaguje ariyo uyu mugore niwe baramushaka ni couple barashaka kudufata we guma hano tegereza sinyari yanjye itakura y'inkota kuya y'inkota ngenda akora iki jese ndakora iki iyo sinyari igihe nikigera uraza kuyimenya iteka ntabwo biba bimeze gutyo uyu munsi banshwanyaguje cyane igikomere kinini gitwara igihe ngo gikire bebe abasirikare baracyahari n'uyu mugore baramushaka bebe abantu badapfa leta irabashaka n'ibigo bikomeye bakora ubushakashatsi bebe filime hakurino uyarabareba basha kumwica arababara gake bebe fayo nibwe do hot bag sas bag bamushyiramo bebe sasu bag hano bari kunega hot mu gatuza ibi filime tuve hano tugende dufite kumufasha bebe iyo ntabwo ariyo sinyari vamasasu umugore barimo wenyine ibintu akora kandi arabizi neza cyane bebe sasu ntahusha bano bari kureba imirambo gusa kuri screen amaze abantu Mr. Ken I strongly recommend that we leave right now. Nakugira inama yuko tugenda nona umugore yabaziye kwanye intambara nka miliyoni ubwo abami yariho n'inkota ze na n'uyu munsi gira tugire dutegereze sinyari none uri cyaturitse twagiye none yo niyo sinyari twagiye bitabafayo bageze hano dore imirambo yageze hano n'ikanga dore imirambo y'abasirikare abona imirambo yikangamo uyu mugore karwana endi niwe wishe abantu bangana gutyo wenyine uriya mugore yarwaniye ibisirikare byinshi yize uburyo bwinshi bwo kwica abantu kurusha igisirikare icyo ari cyo cyose kiri ku isi kubera imyaka amaze ku isi yabonye uburyo bwinshi bwo kwica abantu kurusha igisirikare cyose cyo ku isi bageze hano bakubitana nawe ukuntu abareba
ntaseka imyaka amaze ku isi ntabwo imwemerera guseka aseka nta gisekeje ngo yabonye kuri iyi si urebe filime bicometse imodoka barerekera bakurikira abantu dore ikimodoka gitwaye bagenzi babo babiri babafashe dore ngaba Musa Nicolo destati. Nicolo kanguka bano barakundana wibuke n'abasheri Nicolo destati. Nicolo kanguka Sono qui. Ovunque qui sia. Blindato. turi mu kimodoka Hanno usato del gas. bakoresheje gaze we muzibe No, he's okay. ndashaka kumenya ko ameze neza What is he, your boyfriend? isheri wawe n'abagabo babiri bikundanira You're a child. wari umwana An infant. igipeti gito Mocking is thus infantile. He's not my boyfriend. ibyo bintu byo kunserereza gutyo ni ubugoryi uyu ntabwo ari sheri wanjye This man is more to me than you can dream. uyu nguyu yasobanuye ikirenze ibyo ushobora gutekereza Lost in darkness and uyu ni ukwezi kwamurikiye ubwo nari mu mwijima nayobye when I shiver in yambereye ubushyuhe ubwo nari ndi mu bukonje and after a millennium. nyuma y'imyaka irenga ibihumbi n'ibihumbagiza tumaze ku isi yambereye umucyo yerika umutima we wuzuye ubugwaneza isi yanyitana kwiriye uyu mugabo ndamukunda birenze ku buryo tutabyita ngo ni sheri wanjye ibyo by'abasheri ni ibyanyu by'abana ni byose ndetse ari n'ibirenze cyakora romantike shu akira bizu bamaze imyaka irenga igihumbi bakundana hano barikanze abagabo bamaze imyaka irenga igihumbi none turi kuzana imikino we mwabigoryi abantu banga abantu bimereye neza ibi filime bahise babazana hano hari jet privé bategereje ya Merrick sabazana hano I don't suppose it would be possible to get these chains off of us. twabuze ko twikuraho amasheni b'abasirikare bose babishe rebe we are usually a better judge of character. Vayo. I suppose you're taking us to the person who paid for your betrayal. Turi abantu bazi kureba neza umuntu udushyiriye umuntu wakwishiye ngo tugambanire. There's a TV, Joe. Muri indege harimo se televiziyo mwana, harimo champagne, chimpugugu. Val d'argent. Hakurino no turi. Bo bari gukata hano baracyari mu Faransa. Baje hano. Turi Paris. Hafi y'Ubufaransa n'ubundi bintu nk'ibyo ngibyo ni mu Bufaransa. Jira hano. Rebe. Kingura igipangu. Barinjira. Urebe filime neza witonze. Bagenzi babo barabatwaye. Bakinga igipangu. Ho. Turaho baje. Yo. Parikano. Rebe. Na wa mukobwa. Yo. Sakureba. Mohani ndani. Kikiriyo. Kinguye hano. Barinjira. Urebe filime. Binjiye hano turi mu Faransa, hari ibyo yacanye bano bantu bamaze imyaka myinshi ku isi. Ibyo bakora barabizi. Hari ahantu binjiye hameze nko mu buvumo. Hano hantu ni hehe? Ni ikirombe kitagikoreshwa. Binjiyemo hano urebe filime. Yo, muri bwa buvumo. Yareba. Hano hantu ni he? Ibi ni ibirombe bitagikoreshwa. Monambra Bosque niho twabikaga ibintu. Mu 1150 n'ijana. Hano niho nabikaga ibintu byanjye. Rebe. Barinjira. Mu buvumo. Mu myaka y'1150 uyu mugore ngo hano yabikaga ibikoresho bye. Birageze arumirwa. Uyu mugore yarwanye ibihugu byinshi amaze imyaka ibihumbi ariho. Giza nabona amafoto ya kera. Ibishushanyo. Rebe. Abona inkota n'imyambi yakoreshaga kera uyu mugore yarwanye ku bwa kera imbunda zitaravumburwa. Bakirwanisha imyambi n'amacumu. Rebe. Ubona hano hari igishushanyo gihari. Iyi ni Rodin. Yeah. Yego. Honest to God. Honest to God, Rodin. Wait. Niko kino kibumbano cyitwa. You know him? Wari umuzi wa muntu wabumbaga bino bintu nyine Rodin. Wari umuzi?
yagasani aziranye na baba muntu ba kera bakoraga ibintu bidasanzwe. Tugomba gushaka Copley afite Nick na Joe. Copley numwe bagambanye muri CIA. Dore cya kikomeri If they can make another copy. umva bakora indi kopi nubwo bigoye. Uyeri hano umusore niwe mukire Imana yatwihereye. Bebe bagabo murakaza neza. I'm truly honored to meet you. Ebana ni icubahiro kuba muye namwe. Shall do such things. Je namwe twakora ibintu bihambaye. For they shall be the terrors. Ntaramenya ibyo ari byo bishobora kurimbura isi Rather the saviors. cyangwa se bikatugira abacunguzi b'isi. Leah. Bebe Shakespeare. Leah Shakespeare ninde muri byo bivuze? Yeah, take the cuffs off. Mu bakoreho amapingu. Oya. Uretse bano bantu nagara gukura amapingu. Let's get off on the right foot, shall we? I'm Stephen Merrick, youngest Stephen Merrick ni nje CEO wa Big Pharma mutonyi uri kwisi. Dukora uko dushoboye siyansi ikajya imbere itabara isi ariko tukabikuramo n'inyungu tukanarya umuntu agatungwa n'izaragira. Mr. Merrick muretse kubisa umutwe mubi. Copley provided me with footage of your unique. Mr. Copley yamaraye video y'imano yanyu idasanzwe ariko ndashaka kubyirebera. Shombagura ibyuma rebe koko bano bantu nimba badapfa shombagura ibyuma. Bebe arabyirebera no wabirebe nimba ya video itari edit. Abona ibikomere by'abantu ukuntu bikira. The Nobel Prize. Ubonye iki? Bonye igihembo cy'amahoro pe tuzagihabwa. Bebe We brought a cancer drug to the market. Ubushize twazanye imiti ya kanseri itabara ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbagize. Yet in development it killed a quarter of. Ariko muri uko guvumbura uwo muti imbeba nyinshi zo muri laboratoire zabigendeyemo. For their little permissions. Izo mbeba zapfuye sinazisabye uruhushya namwe simba saba uruhushya. Urakeka turi imbeba? Imbeba nizo bakora ubushakashatsi muri laboratoire. Muri mwe tugiye kubakuramo utunyangingo twanyu dushobora gutwara tukaba twakoramo imiti ishobora gutuma abantu kiremwa muntu nacyo kitazapfa. Barabasinziriza kubita amashanyarazi, kuramo sample z'amaraso yabo bajye kuyapima barebe nk'uko bano bantu badapfa nimba n'abandi bantu babakoramo imiti n'abatuye isi bose ntibazapfe. Batangiye gukinira ku mibiri yabo bagiye kubagira nk'imbeba zo muri laboratoire. Buri munsi baza bajomba inshinge bakuramo amaraso bakuramo tunutu. Mr. Merrick, this is about science. Ibi ni byerekeranye na siyansi nta by'inyungu zirimo cyangwa kubakorera ibintu bibi. Undima abandi babiri uzanzanira. Hari abandi babiri utanzaniye babiri atazanye bano baje kureba uwo bari guhiga. Bo kumaza amasaha ari muri ibyo bintu. Uyu mugabo ni inzobere mu by'umutekano. Nta hantu yasize ibimenyetso. Mukoresha satellite. Uzere kwikora ku rutugu. Uyarebye bunafite amaraso ubundi nibajya bagira amaraso yarirebye bunafite amaraso turashize. Kibutse kararwana n'abasirikare bamujombye icyuma mu mugongo. Yibonanya amaraso ubundi bisebe byabo bihita bikira bikuma. None waracyari kuva amaraso. Kanongera gerageza isembara igikota ari bunye afite amaraso. Bivuze ngo afite igisebe kitakize. Yaratubwiye ngo hari uwigeze gupfa gutyo ngo yagize igisebe niyakira agenda agiye. Bivuze ngo nabo ntibazi igihe bibera ariko ngo nabo bajya bagera igihe bagapfa igihe nabo batazi. Meze neza boss yego. Gusa afite igisebe kitakize. Bisobanuye iki? Kikiri kuva amaraso. Yarabibahishe bano basigara hano. Yo. Yaraza aritwika. Aritwika. Cyari kwigaho. Just because we keep living doesn't mean we stop hurting. Umva kuko tukomeza kubaho nibisobanuye ko tutababara. Dore ubushye bwabo kuntu buhita bukira. Buhita bukira. Why us? Kubera iki twibwe? Kucyari twe. Kubavutse nago wabisemo. I thought you were the brains of this outfit. Narinzi ko ari umuhanga cyane muri ibi bintu. Tell you what I do wonder. Uzi icyo nibaza? Is why you. Kubera kiweho kubera iki nona? How old is Andy? Andy afite imyaka ingahe? She says she doesn't remember. Nawe ubwe ntabwo yibuka igihe yavukiye. She may not, I don't know. Nawe ashobora kuba atabyibuka pe nanjye simbizi. I do know is she was alone for a long time. Icyo nzi cyo nuko yabaye igihe kinari wenyine mbere yuko abona undi muntu umeze nka we. What about you? You have someone? Wewe ufite undi muntu?
It's just my family. Njye mfite famiye yanjye. Inda arakuze cyane ku buryo atibuka igihe yavukiye. Angana n'umurima. I had 3 sons. Njye mfite abana batatu nari mbafite. Mumbabarire. Umuto muri bo yitwaga Jean Pierre. Was the last one to die. He was 40. Niwe wapfuye bwa nyuma afite imyaka 42. Uzi kuba bano bantu bafite ibibazo byinshi kubera ubuzima babayemo bwo kudapfa ubyara abana bagapfa ukiri umusore uri umujene. Kanseri niyo yamwishe. The only way is forward now. Ubwo binzira dufite no gukomeza imbere. Always and forever be the young woman right there. Wite kuzahora ungana gutyo ungana. But everyone around you. Ariko abantu bagukikije, abantu ukunda, abana bawe, mugabo muzashakana bagiye basaza ukiri muto. Umwana wawe wabyaye akure asaze apfe umureba ukingana gutyo uri muto. Urumva ko bibabaje ariko hagiye yibaza ati ko ndi gusaza ngeze imyaka 80 mama ari muri zatara. Well, they would get to learn your secret. Nyuma y'igihe abantu bawe bagenda bamenya ibanga ryawe. You won't be able to. Bagatangira kugusaba ngo uri basangize. Bakanga kukwizera. Kabwira ati ni gutya navutse bakanga kubyemera. Bakakubwira ngo ntago bakunda kuko utababwira ibanga ryawe. Wumvishije ariko ubyara abana bagakura bagasaza bakadangira kurwara za ndwara zizabukuru ukiri muto uri muzima uri muto bagatangira kubwira ati tubwira ibanga ukoresha natwe tuzarame tugume turi bato tumeze nkawe ukababwira ko nawe ari ko wavutse ngo bakanga kukwizera. Bagatangira kuvuga ko utabakunda kuwikunda. Ku buryo baho utibagiwe urwango wababonye mu maso ubwo bapfaga bo wakundaga. Uyu mugabo yabyaye abana barinda bapfa kingana gutya. Ndetse nibwo umenya uburyo bwuhombamo. Umuntu wese wigeze ukunda uko bimera. Ibaza ariko nabuzukuru bawe nabuzukuruza bose babaho bakarinda bapfukingana kwa kundi wanganaga kugeza usigarura inyakamwe bose bakubaza ati we kutajya usaza sogokurusa wa sogokuruza kungana na barwabugire twumva mu mateka wo kabukiriho bose barapfuye. Sasu yaje hano muri farumasi uyafite igisebe cyanze gukira. Yaratubwiye ngo rumwe muri bo byabaye uyu mugore ngo nibuke igihe yavukiye ni mukuru ku buryo yibagiwe igihe yavukiye. Imyaka bayeho ntayizi. Yaje hano kugura imiti. Yaje kugura imiti n'ubwa mbere abonye afite igisebe kidakira. Yaje guhaha. Ibintu by'imiti ni yarabimenyereye. Imyaka yose abaye kuri iyi si n'ubwa mbere aguze imiti. Imva police. Ariko ubwo singe bari guhiga. Ufite ubwiherero? No. Oya. But we have a storeroom. Ariko dufite stock. Do you need help? Cyane umufasha. Nagakobwa bahuye. Kaje kumupfuka afite igisebe kidakira. Igisebe cyanze gukira ubundi igisebe cyabo gikira mu masegonda. Yagasani yabera nawe arivuje. Stitches would be better but kuko doda byari kuba birenze ariko naka karagufasha. Kutambashije se. Ibyawe birakureba aho wakuye igikomere nibikureba nago nakwinjirira mu buzima. You need help. Wari ukeneye ubufasha? Nicyo cy'ingenzi ndabuguhaye. Today I put this on your wound. Tomorrow. Uyu munsi ndagupfutsa ariko ejo You help someone up when they fall. nawe uzafasha abandi niba bari hasi. Niyo mpamvu ngufashije kugira ngo nawe uzafasha abandi. Ntago dukwiye kuba twenyine. Umukobwa bahuye w'umwana mwiza. Gaho bundi niko bigomba kugenda uhura n'umuntu ukamufasha ukamubwira ati gaho nawe uzafasha abandi muzahura. Ntago ari ngombwa ngo azagaruka afashe wowe. Agufashije atese ko wamufashije n'ubundi wifashije. Tubafasha kugira ngo muzafashe abandi. Ntago ari kugira ngo mugaruke mudufashe. Yo. Ikibazo cyanyu mwe mufasha abantu mumeze nk'abari kubaguriza n'utugambo twinshi ngo nakugiriye neza ni wanyibuka. Wari uri kumuguriza se? Cyo kibazo cya. Yo.
Jano Andromaque mfasha. Hari uwo yatangiye kwibuka wigeze gupfa, hari uwigeze kuba apfana wari umeze nkabo witwaga Ryoken. Nicyo gihe umwe muri bo yigeze gupfa ngo baramubaza igisebe cyanga gukira, bivuze ngo umubiri wabo nabo ujye batengwa nyuma y'imyaka ibihumbi n'ibihumbagize, cyangwa se igihe nawe utazi nibazi igihe bibera, kujya kubona ukabona nyine barakubaza noneho bya bisebe byajyaga bikira, cyangwa ukabona urapfuye atangiye kubyibuka. Ese nanjye igihe cyaba kigezera, bivuze ngo iyo bamubaga ahantu habi ntago yari gukira, ashobora kuba ageze igihe cyo gupfa nawe noneho, kuko igisebe gito nimba cyanze gukira none hari ikinini yagenda agiye. Bino bitwara igihe kingana iki kugeza tubonye resulta zo kuba twakora undi muntu umeze nk'abo. Dore ibishinge batangiye kubatera, babajumbagura ibishinge, jumbagura ibishinge, bakora ubushakashatsi. Mwari mukeneye sample zaba amaraso, tissue, DNA. Umva dukeneye ibintu byose, ibi ni ibicuruzwa. Tugiye kubafungirana muri vault, tubafunge, tujye tubakora ubushakashatsi uko tubyutse. Bano bantu ntabwo tukabasubiza mu isi yo hanze, tugiye kubafunga. Niyo byatwara imyaka cyangwa irenga 10 cya veni, cy'ingenzi nuko mbafite. Dukeneye genetic code yabo. Isi iri kudusaba urufunguzo. Urebe bagiye kubagira nk'imbeba zo muri laboratoire ngo niyo byatwara imyaka. You think I go too far? Uriya mugabo ntabwo uzigera ubasha kumuha ibyo ushaka. I would say moral. Ibyo uri gukora ntabwo ari sawa. I believe this can change the world. Nkeka ko nshobora guhindura isi. Ibyo uri kwibeshya nabyumvishije kenshi cyane inshuro nyinshi, ntabwo bizigera bikunda. Uyu nawe bari kubajombagura buri munsi, nukuza bajomba buri munsi amanywa nijoro, ngo niyo byaba imyaka 10 mpaka umutima wabonye. Nubwo nkunda kukubona usinzira ariko nishimiye gukangutse. Ngo bano baranakunda nawe ngo nabashiri kandi bose nabagabo. Nakoze ko nanjye uri kumva noneho bundi ngiye naranabibonaga riga. Was thinking about Malta. Nari ndi gutekereza kuri Malta. Come Malta. Malta wo mu Cyegezi. That time in Malta. Cyagiye muri Malta. Yari gutekereza muri Malta. Malta ni ahantu ntago ari umuntu. Ndi gutekereza muri Malta. Dufite gusubirayo. Sarebbe bello. Byaba ari sawa. Bano baryamye mu buvumo. Uyu yararose. Mwana yararose. Urebe. Ararose nanone. Uyu yari hano. Myaka amaze kwisimenya itanamwemerera gupfa kuryama uko abonye. Abatuje. Her mom and brother? Uyu ni mama wawe na musaza wawe. Ufite telefone yanjye? Arayimusubiza. Yo kuvuga abantu barakubyara uka. Papa wawe ari he? Killed in action when I was 11. Yapfiriye mu gikorwa afite imyaka 11 ubwo yari umusirikare nyine. Nibo bapfira mu gikorwa. Yavuze ngo yapfiriye mu gikorwa itumenye ko yari umusirikare. Wamubonye? Cyangwa se yaburiye mu gikorwa. After he died, south side of Chicago. Yapfiriye mu gifu ya Chicago. She fought for us. Mama turwanaho. Mama ntigeze acika intege nyuma yuko papa apfuye. Natwe niyadutereranye yaratureze mpaka dukuze. Come from warriors. Vuze ngo ukomoka mu muryango w'indwanyi. Yego. Cyane. I can't remember what my mother looked like. Ngiye sinibuka uko mama yasaga. Urumva imyaka ariko ibishize mama wapfuye. Cyangwa abavandimwe tuvukana sinibuka ukuntu basaga. Amaze imyaka irenga 1000. Uyu muntu ntabwo yakwibuka abantu bavukana cyangwa mama uko basaga. Igihe kitwiba ibintu. Ntabwo ari iby'igihe kitwiba. Ahubwo iby'igihe gisiga inyuma nibyo bibi. Ibyo gitwara ntari bariko ibyo gisiga. Igihe kidusigira ibintu tutazibagirwa. Ngiye narekewe kumushaka. Wa undi banaze munsi y'inyanja narekewe kumushaka. Nahaye isezerano Queen ariko narirenzeho. Naramubuze. Queen ni wa mukobwa mugenzi we ngo banaze mu nyanja munsi y'indiba y'inyanja.
ni hari n'uyu munsi John na Nick bo tugomba kubatabara icyo byasaba cyose tugomba kubatabara icyo byasaba cyose yego hari icyo mbonye hari aderesi mbonye i Londres aderesi abonye i Londres wibuke bari guhiga bagenzi babo sasa yarebye mama we na musaza we ngwino tujyane bebe bahise bafata akamodoka. Waba ushaka kureba filime z'abasobanuzi bose jya kuri Google yawe cyangwa kuri Google Chrome wandikemo reba movie ubundi ukande kuri link ya mbere iri buze cyangwa wandikemo www.rebamovie.com ubundi ukande kuri link ya mbere iri buze ukande Kinyarwanda ubundi ukande komeza ubundi ugashakisha cyangwa ugakanda kuri film ushaka ugahita ukanda handitse tangira kureba cyangwa ugakanda handitse ngo shyira mu bubiko mu gihe ushaka kwidownloadinga ugahita utangira kureba iyo filime ako kanya. Ngiye ntago ibi mbirimo oya ubirimo ngiyewe bino si mbirimo bufata imbunda yawe bebe You're one of us now. Rumwe muri twe We would do the same for you. nawe bagushimuse twabigukorera None of us had a choice. nta mahitamo nari mfite twese na mahitamo dufite nuko twisanze I died. umunsi mpfa I killed the guy that killed me. nishe umuntu wanyishe wa munsi wa mbere ikibe kimujombe cyo You know, thousands of hours of training. badutuje amasaha ibihumbi n'ibihumbi kurasa kwica They can't teach you how to live with it. ariko ntago bakwigisha uburyo ubana nabyo wumvishije ariko ikibazo gihari ngo leta cyangwa se imyitozo igisirikare kiduha batwigisha kwica abantu uburyo wakubita umuntu agapfa n'uburyo wamurasa agapfa atariko ntago batwigisha kubana n'ibyo bintu bo wakoze urumva iyo wishe umuntu usigarana agahinda cyangwa se ikintu muri weho kivuga ati nishe umuntu ntago ukimeze nk'uko wari umeze mbere utarica umuntu uko byamera kose waramenye amaraso ati batwigisha kwica abantu ariko nibatwigisha uko tubana nabyo icyo kibazo umwana afite. I saw what you did in that church. Nabonye ibyo wakoze mu rusengero yishe abantu nk'igihumbi. Iriya mirambo yose. Is that supposed to be me? Ese nanjye nikura nkwiye kumera nzajya nica abantu. Supposed to do and we don't even know why. Nikura tugomba kubigenza tutazi n'impamvu. Sleep better at night. Urakeye kubimenye se nibwo wasinzira neza. My family. Famiye yanjye. They're going to get old and I won't. Bazasaza ngiye sinsaze. Before they realize. Ariko basi bizatwara imyaka kubimenya ko ngiye ntajya nsaza. Bivuze ngo mfite igihe cyo kumarana nabo bakazajya kuvumbura ko nasaza basi kera ariko naragiranye ibihe byiza n'umuryango wanjye. Fata imbunda. Take the car. Fata imodoka ujye kureba famiye yawe. Ditch the weapons. Nujugunye imodoka n'imbunda uyijugunye. Jya kureba famiye yawe kandi koko nibyo. Uraza kumera neza. Always. Iteka. Mwana aramubwira ati ngiye kureba famiye yanjye twimaranira igihe n'ubundi ngiye sinzapfa nzahoraho basi bo mu gihe batarapfa mbe ndi kumwe nabo kuko ngiye n'ubundi sinzapfa. Baje hano. Where's now? Nayira ari he? You and me, Buck. Now and always. Ni ngiye nawe Buck nkuko byahoze uriya mureke. Bavayo. Bebe. Guildford Station in 1 mile. Uyu mwana ari kugenda huye n'imodoka za gisirikare ziri kujya havuye. Urebe umwana ari kugenda huye n'imodoka za gisirikare ziri kujya havuye bisobanuye iki umwana yitahagarara kuramo imbunda bino bisobanuye iki niba filime witonze umwana vayo za muri boto harimo byo yapakiye ibintu by'ibibunda kubitaramo magazine niba filime arebye hano bamuhaye imbunda itarimo amasasu uriya mugore yamuhaye imbunda itarimo amasasu yibutse uwahaye imbunda uriya mugore ko ari wa musore yamuhaye imbunda itarimo amasasu ndagira ngo urebe filime witonze uyu mukobwa yibutse ko umuntu wahaye imbunda andi ari wa musore Buck yamuhaye pistol itarimo amasasu guta umuntu mujya ku rugamba akagwa pistol itarimo amasasu uyu mwana yahise abitekereza ati andi ari mu bibazo uyu mugabo bari kumwe yamuhaye imbunda itarimo amasasu kandi ni mugenzi wabo ni Buck gute mugenzi waguha imbunda itarimo amasasu mugiye ku rugamba nawe ibaza icyo kintu uriya mukobwa arabivumbuye ko uyu mugore andi ari mu bibazo yinjiye hano bebe
vayo. Wa mugabo bamugezeho. Bari hehe? Andromache the Scythian. Andromache the Scythian. No warrior. Indwanyi y'ubuziraherezo. Boko. Ndi hano. Izina rye barizi bate? Arebye abona amafoto ye bamukoze ubushakashatsi. John Nick bari bahita bamurasa. Ahita murasa mugenzi we. Nyegasani. Urakora ibiki? Tuza. Ukora ibiki? Andi tuza. Tuza. Mugenzi wabo yabagambaniye. Watugambaniye. Umva. When my wife died, umugore wanjye ubwo yapfaga, nahise mvuga ni ngiye kwiha akazi. Secret history written in the margins. Ndangije ntangira kwiga amateka. What was wigaho was in fact. Ndagukurikirana neza mbona mu mateka wahozeho, ndagukurikirana ibihe wabayeho byose. Needless suffering. Bivuze ngo urakenewe kugira ngo isi ibeho nta kababari gifite. Abantu bose ntibazajye bapfa. Uyu mugabo ngo umugore wakimara gupfa yaravuze ati ngiye gushaka umuti uzajya utuma abantu batazongera gupfa ku isi. No gushaka abantu badapfa bakabakora ubushakashatsi. Ikiremwa muntu gikeneye ko mubasangiza impano yanyu. Ikiremwa muntu kirakijyaho. Don't you fucking coward. Winyegera wakigwariwe. Yabagambaniye. Kubera iki? Why? Kubera iki? Kubera iki? If Mary can discover how we keep living. Nimba bari abashakashatsi bashobora kuvumbura uburyo ki abantu babaho ubuziraherezo bakoze ubushakashatsi bwabo, bashobora no gushaka uburyo ngiye nawe twanapfa. Dukeneye gupfa nge nawe, turananiwe igihe tumaze. Sibyo? Reka dukore ubushakashatsi. Sibyo uzi wifuza ukuntu wapfa se?